tomto videu. Dneska hrajeme Survive Brainrot a v Backrooms, no, in Area 51. Tak sa teším, lebo je Waveka 19. A ja milujem takéto. Áno, ale takže všetci tam úplne zomierajú. Kúknite sa. Je to tak. Pozerať. Akože poviem pravdu. Títo sa fakt neboja. No. Tá najlepšia vec, ktorú môžete spraviť, aby ste prežili, tak to je, že byť dohromady. A mať medkit. A mať toto, takéto tu, viete, dosky tam na tých dverách. A tak ešte pohromade, to už som asi hovoril, no to je jedno. No a tak to je jediné, čo potrebujete. A potom tu už bude Waveka 20. Jo. Tento pochádza asi z... Neviem, ja sa nemôžem naučiť normálne rozprávať. Pomôžte mi. No... Točím minútu. Kde sa rozbíja? A tam sa rozbíja. Ježišmaria. No, ale keď vás otlačia úplne tam dozadu, tam, tak proste to nedáte. Proste ste dead, to by ste museli ísť na klasik, ale my sme toto na Survive. Bude Waveka 20 tam. Ale akože docela veľa tam je tých hráčov. No. Len 10 killerov. Dobre, to už nemusím. Keby ste chceli vedieť, ako sa volám, volá sa Arthur Drake. Je to taký youtuber. Ja viem, že som ho tak skopíroval. Ja viem, ale proste je ten najlepší youtuber. Proste. Dajte mu hned odber. Dobre, už posledný killer. Tu dáte. Robte! Kde je ten posledný teda killer? Choďte hľadať niekam tam, nie? Môžeme sa niekde zaseknúť. Hľadajte. To si už našli. Jo. Dobre, sme tu. Ja túto hru som už veľmi dlho hral, takže nebudem mať také veľké problémy. Jo. Jakoby, no... Takže je Waveka 20, ale neviem, koľko tu je tých killerov. Ale je tu fakt, že veľa tých playerov tu. Tu sedel, Ježišmaria, to tak trvá. To tak strašne moc trvá. Počkajte, skúsim niečo. 3, 2, 1, ideme. 100 killerov? Čo do prvé? Tomu není šankám, okamžite sa tu niekto zjavil. A to spíš? Vole, vypadne. Kámo. Tento tu volá. Chybná. Tento tu. Čo si nábol? Kámo, sorry, ja som fakt, ale kámo, tu je tak veľa. Vole. Killerov. Tam v Backrooms to není moc dobré. Ale v Backrooms sa to tam... Ježišmarja, nauč sa, hovorí.
A je tam sa v Backroom. Kamo, Backroom sa tiež docela dosť, akože. Keď hrajete Infection, určite keby ste chceli Infection, môžete dať. To funguje. Môžete mi povedať, ja tu nič nerobím. Ne, ty také jedno malé hovno. Ja tam idem proste. A čo tam je také zaujímavé? Idem tam s nimi. Ja, to je týko tohoto. Hej, viem. To je len takéto chodbička vole. Tu nič není. Kamo, to bol dobrý bait. Kamo, ja tu fakt nič nerobím, akože. Vy ste, kamo, tu je normálne 100 killerov, ja tu nič nerobím. No. Ja viem, že je také miesto. What's up? Bro. Tady už nikdo není? Oh my god. Ty kokos, ja som sa zlakol. Ty kokos. Ježišmaria. Ty kokos. Ježišmaria. Mr. Beast. Ďalší Mr. Beast. Kamo, ja som sa tu dosral. Ja som sa tu normálne dosral. Jeden killer, tak tento nebude. Tu nikdy v živote není jeden killer. Ten posledný tu nikdy v živote není. Dobre. Teraz máme wavku 21. Viete, koľko to už bude veľa? Ja sa divím, že tu tieto furt dávajú tam. Oni sa nedivím, že tu všetci zomierajú. Ja neviem, ale tuto je fakt dobrá skríša, akože musím povedať. Keď hrajete Infection, tak toto je fakt dobrá skríša. Ale tí hráči nemôžu zomrieť tak, oni môžu všetci zomrieť až keď je minúta proste. Presne minúta zomrite, všetci. Budete v tej bejske, budete iba jediný kamo, budete v tej bejske a vyhrajete. A niekedy sa stane, že prehrajete, no. A taký je život. Áno, taký je život. Ale určite mám aj Westbound, lenže ja to neviem hrať, takže... Čo? Taký je furt. Si nedajú už niečo. Oni tu okamžite... Ježiš. Mám to vedieť, že to niečo dívajú. To by sa museli furt spawnovať. Lebo to nebolo vončo. Ale oni sa nespawnujú, že všetci naraz. Oni sa po jednom. Jo, po jednom. Proste po jednom. Po jednom není také dobré slovo. Natáčam sa 10 minút.
veľké číslo, takže toto bude zabíjať. This is for my safety, sir. Yes. Dobre, keď si chcel takéhoto bradra, tak kamo, zabij sa. This is for my safety. Takže tento for my safety. Počujem tu, this is for my safety. Kamo, spawnujte sa tu. Chill. Ja tu mám chill. Ujej, kápaj! Čo to bolo, jaké slovo? Sigma tu je. Láti! Kamo, mne sa tu nejak seklo, ale... Ale 100 je asi najväčšie. Tu robíš maka. Dneska chceš 46 $46. A tu ty vole. Nice to meet you, my brother. We're the Come down. Ale že jaká obrovská vole This is for my safety, sir. Dvakrát this is for my safety. This is for my safety. Všetci. Deväť killerov už. Bro, ale tu bola jaká veľká. Ty jedno hovno. Bro, odrazu tam úplne všetci sa zjavili. Kamo, zase týka. Welcome back, my friend. Dvaja killery už. DJ Série Jazz. Debil.
Ale... Bro... Hej. Tu je niekde, tu bol niekde. You DJ Seri Jas. Haló. Ja mám tu Zistilo sa, že on bol proste bugnutý. Ja idem na easy mod, pretože kamo na hardcore mod, tak to určite. Se poser. Ináč, musím vám niečo povedať. Ja som taký púr, že nemám ani Robuxy. Ne. Škoda, ja viem. Ale čo? Máme nejaké skiny, ktoré sú bez Robuxy. Jo, konečne sa som zelený. Takže ja som zombík sám o seba. Ja som zombík už sám o seba. Leave Queen... Quiwe. Čo? Jakoby... No. Philip Z game. Vieme, že boj na Z. Možno to je taký film, ale možno ste to nevideli, kamo. Welcome students. My name is Mr. Karen. Jo, takže teacher, počkaj. There are tons of activists throughout of the school. Ja neviem čítať. This is your classroom. We'll be starting here soon. Good luck and remember, don't break any of the school rules. Rudoli, počkaj, čo? Počkaj, ale ja nejsom Rudoli. Ja som Arthur Drake, vole. Ja som Arthur Boyce. Čo to sakra je? No. Ja viem, že toto je toto, takže kamo. Ja zoberiem stoličku. Ne, sadni si. Sadni si ty. Ja idem jazdiť. Tam je nejaký stancik. Ja už idem hned teraz to si vybalovať. Predstavte si, že ja tu všetky vybalujem zlo veci, aj keď ešte není tak. Skip class. Come on. Asi go to class. To je asi všetko, no ja som teraz to všetko vybral. Jo, ale ešte veci. Jo, jdu, áno, ale... Zober to! Kamo. 4, 3, 2, 1, sedím. Kamo, ja sedím už. Hyene. Našiel nejaké secretov, ale toto. Fantastic. Welcome to your first day of high school. I hope that we're proud of it. Your best experience possible. Kamo, now let's get... Kamo, let's get... Yay. Mr. Croc, please report to the principal's office. Kamo! Poďme to otvoriť. Do prdele. Poď sem. Naspäť. Poď naspäť. Otvor to. Otvor to, ty. Otvor to, ty tuťmáku, vole. Ty to fakt nevíš otvoriť? Diene. Yes, otvoril to.
No adults. Ale ja sa chcem ísť tam. Ja si chcem zobrať tie donuty, vole. Ja mám 5 medkitov. The teachers can detect and receive some. Ale nebudem bonzák, ja nebudem bonzovať nikoho. Počkej. Dej mne to ale... Keep it a secret. Kamo, nikto to nepovieme. Kamo, ale prečo som dostal akože vole toto? Veď toto nepovíme, to je jedna. Kamo, tento to ten spravil? On to vole spravil, alebo tento? Kto spravil, tento alebo tento? Asi tento. Ale keď by to bol on, tak prečo nevypadlo, že sme nič nevideli? Circus must only see you break smiles next period. No, mne to je jedno, vole. Nech sa teda učíme, vole. Počkaj, máme otvorené? Aha. Tri donutky. Škoda, nemám tu moju. Tam je office. Bathroom tam. Kde je kafetéria? Je tam je. Zobral mi môj ne. Hey, old lady. That's good. Modrý kľúč, máš modrý kľúč? On niečo má v ruke, vole. Kamo, on má ešte donut pri tom, vole. Let's explore the school. Hej, ale otvor to, vole. I think I need to find a blue key. Bro, tento tam debil má tam, vole, blue key, vole. On to kam... Tento týpek má blue key, vole. Tento týpek. On má, vole, donut. Kamo, on je fakt debil. Takže... Which class shall we go to? Good... History, vole. Ja mám rád históriu. Takže idem do histórie. Kto by nemal rád históriu, čo? Jo, jedu. No by to uberá, vole, životy, ja to nechcem. Takže idem preč. Už mi niekto aj zobral tú stoličku, vole. Šmara, to je také nudné. Asi teraz niečo počujete? To je nejaká pesnička. Ignorujte to. We're going to start with history lesson today. Jo! Máme históriu. História je docela aj ťažká. O 30 minút později. Tam je zombík. Pani učiteľko, tam je zombík. Čo? Ale tam je zombík, vole. Čo? A ja to ja to mám rád. Kam ja som to videl prvý, ty debile. Víš proč? Ne, to je ten zombík, vole.
krok. Paní učitelko, nerobte. Někdo je za dverami. Oh my god. Bro, zavříme. Robte. Kde jste všetci? Pojď sem ty. To je fakt debil. Pojď sem. Kamo, čo to je do prde? Kamo, ano, chcem to. Chcem to. Jsem zombík? Jo. Určitě má někdo to spawně. Určitě, kámo. Oh, počkej. Rocket? Já jsem našel rocket, vole. To je čo? Já jsem našel aj psa, vole. Ne, to je kočka, vole. Do prde. Ne. To je ten zombík. Jo. It's a dead end. You have to find a way out. Takto. Čau, principál. Pojďme spadnout dole. Hey, what's your name? Are you kids going up here? There? Power out. You kids need to get back. But there are monsters out there. Nonsense. That's just so being silly. Now follow me. You have class work today. Principale, nechcete vědět, co tam je. Principale, ne. Principale, ne. Je tam zombík. Je tam zasraný zombík. Kamu, ty jsi taky debil? Ne. Hej! Principale, nebyl to dobrý nápad, čo? Principale, jsi pokusaný. Předtím to bylo červený, prostě zelený. No, aby to nedostala, aby nedostal bán, no. Chápem. Principale? You kill it. You kill it is... Oh no, but look at your arm. Bro, já mám rocket, vole. That's just a tiny scratch. Nothing's coming to pain of eating. My wife is cooking. Tvé wife asi už nebude. Message for us, že počítač nám dává nějaký message pro nás. Prostě nějaké zprávy. Breaking news. Zombíci jsou v městě. Warning. Že máme prostě zůstat doma, abyste prostě nebyli toto, víte. Musíme zachránit svoje family, aby nebyli v tomto zombie. It can't be. Stay calm, I'm going to call the police. Bro, police. Musíte se někde skovat, aha. A my víme, že ty tam přijdeš úplně zabitý, vole. Zavoláš policajta. Každý už hrál tuto hru.
Ty děvča, pojď sem, ne? Počkaj, ale já těž nevím, kde to je. Kde jsi? Kde jsi? Kam mám jít? Tu! Hej, tu! Ty jsi fakt debil. I'm here. Já jsem krumpač. Oh. Já nechcem toto. Kamo, 4 hodiny, kamo. Kamo, oni jsou fakt sprostí, alebo čo, kamo? Radíte by akože takto toho nestalo. No. No. Já jsem taky nudná toto. Natáčám 30 minut. Zase nejde, netvárajme. My jsme iba dvaja. Kamo, nikdo nebyl schopný ísť cestu povalu? Ty... Pojď sem. Já jsem gentleman, já jdu za tebou. Pojď sem. Já nevidím. Pojď. Jsi mrtvý. Kámo, já se úplně bojím a ta vole holka. Já nejsem si jistý, kámo, úplně jde bomba ta holka, vole, já to už je... Jde, vole. Ty kokšo. Donut Dave. Let's go. Donut Dave, já tam milujem. Donut... Look, a policeman. Policeman. Jo, ano, my jsme ho tam zabili. Yes. Kámo, tento tu furt ležil. Pojďme jít do save zone. Kámo, dobrý jakože chemikár to má jakože dobrý jakože rádio. Kámo, pojďme. Alebo... Já nejsem těž jakože hrábný. Kámo, ano, pojďte. Musíme jít tam. Lebo to nám dá životy. Ja. Tak pojďme se aspoň tam volat. Pojďme... Kam volám takhle. Smack. To je smack. Si robíš prdel. Kamo. Ono fakt spadla.
No to ještě je. Kam ona tam zase spadla? Tu. Co? O můj bože, toto je taky tryhard. Kde toto zase? Rob. Jdeme zničiť flašu, kámo. Kamo, posledné životy má. Posledné životy. Ona má posledné životy, kámo. Ja, no keď ideš docela rýchlo. Posledný krát. Poď! Zabijme ju! Rýchlo, poď! Poď, zabijem ťa! Když ešte bude mať životy, tak ja sa zvládnem. Let's go! Si robíš... To ešte musí... Ty kokos. Není mrtvé? Je? Detektiv Mike. All here? Kamo, ja som tu jediný. No, to áno. Áno, že vidím, že to má všetko úplne... Takže ja znám, že on povedal, že všetko to mám pod kontrolou.
Jaj, takže tady tu Mange Lady, on ju tak prostě něco s tím. You awake. Co? Komu to nebyl real? Kamo, já nejsem taky rychlý. Damn. Bro, čo? Kam už natáčam 40 minút. Damn. To je fakt veľké číslo. Tebe vôbec nerozumiem, čo chceš. Áno, ale kamo, ty ideš takto. A tomu pištoli. Môže to byť zombík, ja viem. Diver Dan. Danko. Dumpster. Diver Dan. Ciao. Oh. Ja tě zbiju. Kamo, ty jsi spadl? Jo, musíme jít do shopu. Toto bude můj rekord, já už hrajem skoro hodinu. No. Ne, já nevím. Nie. Musíme sa sníknúť do Blocks and Go. Jo, to bude jednoduché. Sníkujem. Jde bele. Wow! Sa tu sníkujem. Vypadnite. Vy tu nemôžete, vole, skákať. Čaute. Blocks and Go. Jo, snažím sa. Bra, to nedám celé.
Donutko, vole. No, lenže nie úplne všetky. Dobre. Zavrite. Jo, môžeme všetko tu teraz jesť. Jo. Môžeme si všetko. Jo. Už, kamoš. Za chvíľku je hodina. Ja už tu hrajem hodinu. Môj mobil je totálne prehliatý. Čo teraz? Mám ísť von. Alebo čo? Ale si ty... Je to... Ja sa tu môžem